Rai dia weh. Dia gajeng cuma bentuk no ya gajeng sekolah. Bakal tiru akin nong dem rekam jangka akin manifesto kampan juong te menurut manong habang baru ajak pano. Wat akan manifesto juga wat kok juga wat keren jeng Pak Ardan Dr. Ricky Pak Bright Bapak Skam bawang dar job mengi pelajar kamduan ke bakum kata kadai tang kata kajeng betok berian abo beri te ule kamama bonam tu nang betok berian abo beri uya kan tu beri donong nang persoy tina mata kadau kajeng ajak pa je badan kadai rasimet kajeng mo kamkur kamjat kadai ka kamjong kakur kamdai kan dulu ka kamjong kapat ong nak utang ngang ka ban a si pada kakur ka menjot sa selai mo kata kajeng sotu jong ki simet haka BPP ba ada lalong melin ajar pra lalong CM lu ada sekonsel ada kharsau pada dia bakwa pen kelajak la la pen kelau ada sekonsel kamdan ke bakung kan ti kini di tang kijeng tok ya di tang kijeng pen dalam bakla dengan terpak ba wanya ti ke bakum kini maka jeng simjak jeng ba dan ki kun ba dan si pa di tang karash ke jong tadi kulum jo ba dan ni menjor te bangi balingnya persyak te mo kadi kata ka bangi kun pa ni masuk tu kanum kena ini noru dan sing perkelajai kelami edukasi sejak neswa sanfau kaseng kong rempai thamai bakladan ki member mata sanfau ajar ngot kambang pak ni kata bangnya pengajai dah nga ime jong ajak soklan Pak Bright ini je panjang ia yang ni bun yang jatai ni kata kam ajai agar PPP ki kam jai kampur ki kam juga kor hanginya keren baik kumno bar syakri hok ya kari bagajai bendeu banyak dai kari ke jongi banyak persyak ke bamsat hangi kata gajik ajai kamban dia duk ke keren kadang baik tang kumno bangin tau themai kan kari ke jongi kumno bangin persyak ke bamsat kumno bangin kenti ki samla kumno bangin syakri hok ki pama badan ki nong kenong ke jongi ki long yelong sam ki baca umat kini ki help ki baret bakli bakbab tiap kalau ke jongi kan portion hangi ka debek tang kata nyem dan por banyak punya kata tahu ajak pa minumnya punya kata kata kam cukur kam bagi nes jadi korban kejut kita akan ekseni nomor ke layawan senang lang ya di kandidat jangka parti pa ang biti pak pual suklet buat akajing i kejung pi kum kinong kesan atau sos kan em ba ora na pinjoket jam sok jam kejing job na kadang kejungi ila wan khna sene ni lot ka por ka singi tang bang nim kenya kata nomor ni nga ni kesan hok upra harus kata harus katu lapan sai keren naduk meeting ini parek CSR bila suku katu ndai mah bang isu wan hang ne tang ban penlut kai por mar pra hi tang la suku mar lek keleng ro ki naduk ki bahe temen ro suku ya kata mah mar tang pra hi balak ban job kene ka motosan sesi jongi termen ba job su Jakarta ka basuk bat try bah kumba ulo kularengi baru seketu apa sih itu jam si kum kinong kesan sa ai batno thai sa in japon akan ada konsepsi sebenarnya nakaling jongang la pech tai kandidat kui te nakaling ba pech nakaling jongi te kamdon cingile ban no lach tang pra marwai ko yele mar kui patir siu pensengan pen brio na ai ki wan ni pat nang ne klan pisa klan bai kali klan paisa iya wan hane penlut tak por tak si panwan khnang ta ikerman ba tong jongi ba powal suklet yo ke jingjob wes naksaka nakalian kejong pi ba setiap benda halor kan ka bentak balak keren ini ba nakaling ba
Pak untuk sama perak man. Meduk insan bui lah penan bui lah keren dan keren di country baru itu lagi nanya lama kemarin keren bun penbahaya kari kita contoh. Betul sih lo pak bun kari kita contoh kan ha macam tam naik kapur naik rim tinggal ciri kadek kapur bijar ha kepala kasnya tegi moch ikam lagi tek kam dengan pak bun kita kena nyelam juga kemarin ya di job buat nyelam dengan tek ha tam karim kriya ci kan cham ta ong sut bat ong maha long karim ci ba ta ta tin ni shukran khas pak ya Kan semacam